алейкум, hurmatli seyircilerimiz, efirde haberler vakti studiyada Lila Vidjar Çelişa, en asas haberler hakkında tamam şu dakikada. Kızdıruf mevsiminden evvelda bir koy gaz ileti yönetildi. Kırım'ın uzak koylarında vaziyet nasıl? Otmeknin fiyatı ne kadar olacak? Esas yemeknin fiyatları ko'tarilgani neyle bağlı? 10 yıl devamında en büyük bereket Yarımada'da alma cıyılığı başlandı. Kırım'da balıkçılık, Yarımada'da balık asrafçıları neyle maqtanabilirler? Ermeni bazarda zararlı şeyler konsentrasyası bayağı eksildi. Bu ava ile bağlı deb haber etdi Cumhuriyet başına Kırım'ın vitse-premier naziri Yuriy Gatsanyuk. Sergey Aksyonov ile iş görüşüvü devamında o Kırım'ın şimalinde şimdiki vaziyet haqida tarif etdi. За последние 4 дня уменьшилась концентрация выброса в атмосферном воздухе. А по вчерашним показателям не только ниже фоновых показателей, но и уменьшены уменьшены и в пределах предельно допустимой концентрации. Поэтому ситуация нормальная, она стабилизируется. Благодаря чему это понятно, это погодно-климатические условия, снижение температуры. Şimdi şehirde hava probaları teşkirlüğü devam etti. 6 saatte tetkatlar geçirildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ko'stergich sınır qarorida vaziyet stabillashishi deb xabar etdi Yuriy Gatsanyuk. Информируем людей, главное, в первую очередь, депутатский корпус в поле вышел, вот мы договорились, каждые 3 дня депутатский корпус и члены администрации города Армянска, в том числе определяют, закрепляют за собой конкретные участки, на которых они общаются с гражданами, доводят им реальную объективную информацию, не по телефону, а в результате личного общения. То есть сплошной, тотальный обход раз в 3 дня, соответственно, информирование о том, что происходит, что делается органами власти. Ну и, соответственно, если у людей есть проблемы, аккумулирование этих проблем в администрации города Армянска, соответственно, для того, чтобы их решать. Cumhuriyet yol başçısı o günde Kırım Tatarlarının şurası iş görüşüv ile Jankoyni ziyaret etdi. Yerli sakinler ile görüşüv geçişatında Kırım Tatar halkının aktual so'allar muzokara etildi. En rahatsızlagan so'allarından biri yer damartalarının resmileştirilüvü ve Rusya graždanlığının alıvı oldular. 80 Kur'an'da Rusya vatandaşlığını alıp olamıyor. Bu pek ciddi mesele. Onu menimce elbette biz hem Cumhuriyet'in yolbaşçıları o günde koyacağımız, Aksyon'a yalvaracağımız bu mesele çözülmek gerek. Çünkü Kırım içinde birkaç bin adam var böyle adam. Yerli sakinler büyük dikkatini ayatının sağlam tarzına ayıralar. Olarının rica etkenine ko'ra Mayskaya ve Qala, yani Azovskaya koylarında gelecek nesilge sport zallarini yerleştirmege gerek. Hem de ciddi meselelerinden biri rayon territoriyasında caminin qayd etilüvü oldu. Обращались и к присутствующему здесь представителю муфтията, чтобы помогли организовать работу по узакониванию этих объектов, получению этих документаций, получению права собственности. Поэтому это тоже одна из проблем, потому что люди должны находиться в безопасном помещении. Bunun beraber Qalay koyunda yol işaretlerinin yoksuzluğa uğradılar. Hususan bu mesele yerli medresenin rehberligini rahatsızlay. Onların sözlerine göre bu balalar hayatına xavflı şaraitlerini yarata. Kış vaqtında ise bu meselege eski elektr bağlarının probleması qo'shila. Elektrik ağları 60-cı yıllarda kurulgan edi ve o vaxtdan son böyle ciddi bir modernizasyyadan geçmediler. Elbette adamların sayısı, evlerin sayısı arttı, medrese çalışıp başladı ve hususan kış aylarında akşamlara doğru herkes elektrikini koşkanda o yetmiyor onun kuvveti. Kırım'da oktyabrının birinden otmek fiyatı yükseltilecek. Bu haqda Cumhuriyet Cemaat Palatasının müşaviresi geçişatında Kırım Xleb muassesasının rehberi bildirdi. Bu şirket Yarımada'da otmek mahsulatının en büyük istisalcısıdır. Andrey Venjega aytqanına göre bunun sebebi qurgaqlıq ve hamalının pahalılaşqanı ile bağlı. Bunun beraber benzin fiyatları da arttı. Otmek fiyatını yükseltmek bu şirketin stabil işini saklamak için yegane imkandır, emin Andrey Venjega. Батон, который все знают крымский, он весит 500 грамм, цена 23 рубля была, станет 25 рублей. Это порядка 8% подорожания.
и другие сорта хлеба будут подорожать до 10% от стоимости. Я сейчас просто не буду называть. Не более 10. Не более 10. Не более 10. Но есть элитные сорта, в среднем будет 10%, потому что некоторые элитные сорта будут на 13, на 12, некоторые на 7, на 8. Некоторые вообще подорожать не будут, потому что это связано с рынком. Bunun beraberlikte Rusiyanın başka regionlarına bakanda Kırım'da un fiyatı en alçak sayılmakta. Bugünkü kunde unun bir tonnası yarımadada 25.000, Moskva vilayetinde ise 46.500 ruble tura. Мы пригласили для обсуждения переработчиков и зерна, то есть производителя муки и сельхозтоваропроизводителя, который непосредственно выращивает зерно, для того, чтобы они могли сказать свое мнение о том, что данная ситуация, она, как бы сказать, прогнозируемая, и увеличение на 10% хлебобулочной продукции, которую выпускает наше унитарное предприятие, это как бы вынужденная мера. Kırım sınırcıları narkotiklerinin büyük partiyası taptılar. Bu işke karaşlı 5 Rusiya grajdanı şubili sayılalar. Operativ xadimler tahminen 240 gram ösümlük şeyini taptılar. Tahminlerge göre bu marihuana. Bu şeyler çekip alındı. Tetkikatlar neticesinde bu kannabis olğanı bile oldu. Şimdiki vakitte hukuk orçalıcı organlar ile cinayet işler açılı vaxta mesele bakıla. Kırımға 2,5 litr spirtni saqlab ketirmege tırıştılar. İdarede haber etkenleri gibi, içki işler nazırlığının xadimleri bir yakıt koyuv stansiyada yarı tırkemeli yük maşinasını toxtattılar. Araba Kabardin-Balkariyadan Ahmejitke yol alıp, süt mahsulatını taşıdı. Endi cinayet iş açıldı. Kırım'ın Nazirler Şurasında kadr denişmeler eki memur istifaga yollanıldı. Bu hafta Kırım Cumhuriyeti'nin Akimiyet portalında haber etili. Sergey Aksyonov Nakliye Nazırı Yuriy Ovsyannikov'nın istifasını kabul etken hafta emir imzaladı. İkinci emir yol hocalığı boyunca Devlet Komitetinin yol başı muavinine ait. Bundan gayrı kadr denişmeler Kurort ve Turizm Nazirliğinde yanı nazir muavini tayinlendi. Bu Rustem Tagarov oldu. Kırım'da köylerge gaz keçirilü faal sureti devam etti. Endi Mavi Yaxıt Sağ rayonunun Boz-Oğlu Montana, yani Vinogradova köyünde peyda oldu. Bu yerde 10 kilometrden ziyade gaz ağı çekildi. Muhbirimiz Ayşe Şulakova gaz berilü merasiminde bulundu ve yerli sakinler ile sohbetleşti. Вот наши дрова к зиме готовимся. Bir kaç tonna komur, odun ve kondisyoner. Binlerce ruble para katı yakarlıkka masraf etili. Bundan gayrı elektroenergiya paralarını vermek gerek ve bu tek bir kızdıruf mevsimidir. Daha getirilgen balon gaz var, onu aş pişirmek için kullanırlar. Olga Savchuk bunsuz yaşayışını hatta tasavvur etmey. Мне же 68 лет. И ты ковыряйся в этой печке, несешь дрова, уголь. А так уже раз... Geçiyor и все. Boz-Oğlu Montanay köyünde 1000 insan yaşay. Bu 400'ge yakın kuranta. Daha 2 yıl evvelsi Mavi Yaxıt peyda oluvu büyük bir arzu edi. Bugün ise bu gerçektir. Bu yerde 15 kilometre gaz ağı yerleştirildi. Bu işke Kırım bütçetinden 80 milyon ruble ayrıldı. Выполнено порядком 80 объектов, на которые мы готовы будем дать газ до окончания года. Полную газификацию данного населенного пункта мы проведем в первом квартале 2019 года. Köyde tabi gaz peyda oluvu büyük bayramdır. Bu yerde şerefli misafirlerini sıcak karşılaylar. Bugün tarihi gündür. Gaz konfurkalardan mında bu alevni çoktan beklediler. Газ пошел. Kırım'ın yakarlık ve energetika naziri Vadim Belik Yakущенко kurantasının evinde gaz plita çalışkanını şahsen teşkere. İşini kabul etken son ev sahibesi misafirlerini çay ve tatlılıklar ile sıylay. Tabi gaz peyda oluvunu bu evde yıllarca beklediler ve endi nihayet kuranta sivilizasyonun eposu hizmetleriyle kullanabile. Мы довольны и надеемся, что наше село со временем полностью будет газифицировано. Пока не очень много людей. Но я думаю, все увидят, что есть газ, что это без угля, без дров, без этой грязи. Конечно, будут проводить. Еще хочу сказать, что, благодаря России, конечно.
Кырымның көйлерінде газ берілуі энді яқшы аненеге чеверілді. Тек бұл ай девамында Ярымаданын уч мескен ерінде газ алевы пейда олды. Газификация вообще населенных пунктов Республики Крым движется очень быстрыми темпами. Как мы и анонсировали, мы еженедельно проводим пуски газа. Контроль осуществляет лично глава республики Сергей Валерьевич Аксонов за газификацией. Я ему отчитываюсь по тем объектам, которые газифицированы. Сақ районында 78 мескен ер бар. Олардан 19-ында адамлар газсыз омур кечирелер. Ама бұл шымдылық. 2019 сенесінің ортасына қадар да 5 көйді газ кечирележек. 2022 сенеге қадар есе Сақ районының бүтін көйлерінде мавы яқыт пейда олажақ. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Келечек сененің бюджетіне Cumhuriyeti'nin колледжлері модернизация етілмесіне масрафлар қошылажақ. Бұл ақта Крым Cumhuriyet başı Сергей Аксенов оқуф мәселелеріні зәрет еткен сон білдірді. Onun sözlerine göre Kırım kolejleri maddi texnik bazı taraftan zayıflar ve tamirde muhtaç. Kırım yol başçısı vaat etti ki Cumhuriyet hakimiyeti meselelerinin tolu talilini geçirecek ve bundan son 2019 senenin Cumhuriyet büdjetine kırsetilmesi için bir sıra tavsiyeler şekillenecek. Во всех колледжах одна и та же ситуация. Это недостаточный уровень материально-технического оснащения, вопросы, связанные с ремонтом систем водоснабжения, водоотведения, кровель. Это замена стеклопакетов. Вопросы, связанные с дополнительными возможностями, как дать инструмент для заработка дополнительного. Найдем инструменты для того, чтобы каждый колледж привести в нормальное состояние. Ну, то есть вот 21 век должен быть. И вот здесь, вы видите, при замене оборудования в колледже радиоэлектроники, на самом деле, то есть ребята там начали призовые места занимать на всероссийских турнирах, соревнованиях, других мероприятиях. То есть все-таки вот движение, прогресс в этом направлении есть. Гражданлық мәселелері ve реабилитация ақта весиқалар берілуі мескен ve топырақ мәселелері insanların toplu yaşagan yerlerinin газификациясы. Бүгін бөлет суалер ile Kırımlılar Devlet Milletler Ara Komitetinin reisine Ленур Абдурамановға müracaat ettiler. Kabulga Yarımadanın çeşit koşalarından 20'den zede insan geldi. Bir müracaat boyunca konularga göre anlatuvlar berildi, yardım gösterildi. Kırımda balıkçılık istisalı yükseltili. Rusya balıkçılığı UTK ve media bakılığında muvaffakiyetler akta esabat berem. Alimler deniz suvunda benli balıkны, yani farel asramağa planlaştıralar. Yakında Kırım tükenlarında ve bazarlarda yerli kara havyar peyda olacak. Tafsiyatlar Sultan Estakayeva lefasında. Өзен суы еріне адди крандан аққан, аммачар балыққары су денештірілгеніні санки эслемейлер. Олар бұ суни хавузда өзлеріні яқшы дуялар ve пек тез өселер. 18 резервуар içinde şimdi 3000 мерсин балычықлары ялдай. Олар яқында 1 yaşқа толдылар, амма олардың ағырлығы 1 килодан арта. Табиатта олар бойле қарарға же ең аздан 3 ел өселер. Бұ аквафермада шені автоматлар бежере. Бұ ерде суп элетемин этунын қапалы технология kullanıla. Su birkaç kere temizlene ve кислород ile doldurula. Вид осетровых это стерлядь и ролик. Это гибрид ленского и русского осетра. Чем больше рыбок, ее каждый месяц нужно пересаживать, потому что появляются лидеры, которые весь корм съедают. То есть она быстрее растет, в зависимости от роста рыбы. Кормление рыбы тоже зависит от роста. То есть чем меньше рыба, тем чаще ее нужно кормить. Şimdi firma tek tırı balıkны teslim etti. Yakında ise kara havyar çıkarı başlayacak. Tek biraz beklemek gerek. Особенность заключается в том, что она дает черную икру. Tezden Kırım'da dengli balık istisalı çalışı başlayacak. Söz sırası adetten dış usulda, deniz suvunda. Çünkü bu balık tuzsuz suda österilse bu zararına çalışkan biznestir. Будут бассейны на берегу Сиваш или Сиваш-Сосып, да? Вот. По факту в них будет закачиваться морская вода, которая будет браться из песчаного грунта, либо из скважины. Там будет расти форель, то есть в проточной морской воде. Эти бассейны будут оснащены биологической системой очистки. Yarımada'da butun bir ilmi merkez peyda olacak. Bu yerde ilmi teknologiyalar kullanılacak. Onun lehasını tizmek için üniversitet 800 binden ziyade ruble ayıracak. Sultan Estakayeva, Hasan Zevadinov, Millet için.
Ахмежитте кадет сынıfının talebelari yol hareketinin xavfsızlığı boyunca interaktiv derste iştirak ettiler. GİBDD idaresinin xadimleri balalar için meraklı oyunlar teşkil ettiler. Onlar yolda olabilgen tüpük vaziyetlerini talil ettiler. Kadetler inspektorlarının işiyle tanış oldular ve ameli şekilde öz bilgilerini pekettiler. Соблюдайте правила дорожного движения, от этого зависит ваша жизнь. Сегодня на автогородке ГИБДД в городском парке имени Тараса Григорьевича Шевченко мы проводили занятия с специализированным кадетским классом МВД, который находится под патронатом Министерства внутренних дел Республики Крым. Дети показали очень хорошие знания, они являются кадетами и нашим будущим поколением, которые сменят уже действующих сотрудников полиции. И это очень радует, что у нас подрастает такое поколение. Ахмежит Керич трассасында бірден уч қаза yüz berdi. Bir ciddi çatışma Sudak yanlarında Soğuk Sala, yani Грушевка koyu yanında oldu. Mikroavtobus fura maşinasına kelip urdu. Uruvdan son bir araba yoldan attırıldı. Aydavcısı kaldı ama pek zararlandı. Mikroavtobusunu dereden kran yardımıyla kotardılar. Da bir yol nakliye kazası Ahmejit Kezlev trassasında yüz berdi. Yengil araba ve KAMAZ uruldular. Eki insan zarar kurdu. Күчлü uruvlardan yengil maşina pek mayıştı. Bir insanı maşinadan kesip çıkarmak gerek oldu. Sebeplerini ekspertler belgileyler. Bugün emde Kırım paytaxtında kaza oldu. Bespalova sokağında belgisiz sebeplerden çetel maşinanın aydavcısı maşinanı idare etip olamadı ve araba 10 tarafka avdarıldı. Kaza yüz bergen yerde ekimler ve GİBDD xadimleri çalışalır. Kırımda 10 yıl devamında en büyük alma bereketini toplamağa hazırlanalar. Bu en azdan 150 bin tonnadır. Şimdi meyveler yılığı başlandı. Kurman rayonu endi birinci yerini ala. Muhbirimiz Safiya Shukurova alma bahçalarını ve şirketlerini ziyaret etip onlarını nasıl saklaganları ve ne yerlerge yollaganları haqda sorab bildi. Bu yerde iş Kuban Çilebecireli'ye yakşı bereket, hava ve keyif güzel. Alma toplayıcıları oynamağa da hazırlar. Bu bahçede birden 400 insan çalışa. Her biri günde 1,5 tonna almacıya. Çalışkanlar için esas talap, tezlik ve mukayyetlik. Уборки ждем целый год. Мы зиму обрезаем яблоки, осенью убираем сад. Как правильно собирать яблоки? Что важно, что... Не срывать плодоножку, прокручивать, чтобы плодоножка осталась в руке, чтобы сок не вытекал, чтобы дольше хранилась. И чтобы не упала. Bu bahçede 10 çeşit alma tapmak mümkün. Onların rengi ve tadı birbirinden ayrıla. Her birinin pişken vakti var. Şimdi Golden almasını toplaylar. Kıtada aynı bu almanı pek beğeniyorlar. Golden Delicious, самое лучшее, самый эталон наших крымских. Попробуйте наше крымское, попробуйте. Kurman rayonu bu sene alma cıyılığında birinciler sırasında meyve şirketi yıldan inkişaf etti. Tek sonki 4 yıl devamında 320 hektarda alma fidanları oturtuldu. Яблоня развивается очень хорошо. Ожидается урожай порядка 50 тысяч тонн. На данный момент собрано 14,5 тысяч тонн, но это только начало уборки. Böyle bahçelerini bakmağa kolay değil. Muntazam tarzda suvarmak gerek. Bu rayonda mesele suvanbar kuruluvının çözüldü. 8 ay devamında mında milyon kup su toplana. Meliorasiya ve umumen koy hocalık inkişafına Kırımda devlet endi 9 milyar rubley ayırdı. Рекордный урожай будет в этом году. Мы планируем собрать до 150 тысяч тонн. Каждый год у нас идет прирост посадки садов, виноградников. И, соответственно, мы даем субсидию на посадки, на уход за ведением той или иной культуры. Bahçeden almalar anbarga yollanılanda en meraklısı başlana. После перемещения продукция из холодильников попадает в грязную зону. Здесь идет процесс водной разгрузки для того, чтобы не травмировалось яблоко. А уже после процесс ополаскивания и ручной бракераж. Maxsus programmalar ve aletler yardımıyla mında işinin 70% becerili, halganı elinin yapıla. İnsanlar yapraklarını ve pıtaçıklarını sayılaylar. Çünkü bu çöplükler olsa skaner almanı yaramı dep tanıy. Bir saat içinde bu lentadan 20 tonna meyve keçi. Çayxanhan son almalar kurutula, saylanıla ve attı tüz boyunca ayrıla.
сканер делает до 1000 фотографий в минуту. Они нам нужны для того, чтобы определить и распределить яблоко по товарным качествам. То есть на товарные сорта первый, второй и нестандарт. Шимты мейва анбарларында такминен 15.000 тонна мейва сығдырыла біле. Келечек еки 3 ел девамында Қырымда 70.000 тонна мейва үшін буз долапларны ве логистик меркезлеріні хурмаға планлаштыралар. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет телеканалы. Bu noktada bizim yanımız sonuna yetti. Akşamlar rahat geçsin.